ikaze kuri YouTube channel yitwa Akagoroba k'Ababyeyi TV. Igikorwa Top 10 n'izindi ndirimbo 10 zakunzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Niba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo tugendane. Bidatinze kadoye ko ndirimbo iri ku mwanya wa 10. Indirimbo iri ku mwanya wa 10 indirimbo bita iyo foto y'umuhanzi bita Bruce Melody. Ni indirimbo yakunzwe n'abantu batari bake mu Rwanda. Kuvuga kwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 3.4. Tumaze kundimwe ku mwanya wa 9. Indirimbo bita Forever. Debe. Iyi ni indirimbo arimbiye umugore we nyuma yo kubakoza ubukwe. Niyo ndirimbo iri ku mwanya wa 9. Bidatinze cyane reka twikomeze ku ndirimbo iri ku mwanya wa 8. Indirimbo iri ku mwanya wa 8 indirimbo bita Munda. Iyi ndirimbo y'umuhanzi bita Kevin Kade yakozwe na producer bita Element. Iyi ndirimbo dusonze ku mwanya wa 9 n'imo wa 8 zakunzwe na Perezida Paul Kagame. Kadukomeza ku ndirimbo iri ku mwanya wa 7. Indirimbo bita Mirere. Umuhanzi akaba na producer bita Element. Iyi ni indirimbo yakoze yigize mu message. Indirimbo dusanze mu ndirimbo zakunzwe na Perezida Kagame iri ku mwanya wa 7. Ni umwe mu bahanzi udasubira ku rutonde rw'abasore bakunzwe mu Rwanda. Twikomeze ku ndirimbo ku mwanya wa 6. Indirimbo bita Sekumaki Easy. Iyi ni indirimbo ikozwe mu njyana Afro Gako yakozwe mu producer bita Element. Iyo ndirimbo isoze ku mwanya wa 6. Reka dukomeze ku ndirimbo ku mwanya wa 5. Indirimbo bita Sikosa y'abahanzi batatu aribo Kevin Kade, Element na The Ben. Iyo ndirimbo isoze ku mwanya wa 5 mu ndirimbo zakunzwe na Perezida Kagame cyangwa se indirimbo yumvishe. Bidatinze ko dukomeze ku ndirimbo ku mwanya wa 4. Indirimbo bita Jugumira. Iyi ndirimbo bita Jugumira y'umuhanzi bita DJ Philipita ariko kumwe na Chris Easy na Kevin Kade. Iyi niyo ndirimbo iri ku mwanya wa 4. Reka twikomeze ku ndirimbo iri ku mwanya wa 3 turakeka ngo ni iyihe. Indirimbo ya Sahel Boy. Iyo ndirimbo dusanga ku mwanya wa 3 bita ni Sisira. Indirimbo mu Kiswahili. Indirimbo bita ni Nasira. Iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 309 kuvuga kwa YouTube. Reka dukomeze ku ndirimbo iri ku mwanya wa 4 turakeka ngo ni iyihe. Indirimbo bita niyo ndirimbo y'umuhanzi bita Meddy. Umuhanzi ufite subscribers benshi kuri YouTube miliyoni n'ibihumbi 400 ubwo rwa YouTube channel. Uyu numwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda kurusha abandi. Kandi no muhanzi ufite indirimbo ya mbere kuri YouTube. Urakeka ya mbere ni iyi, bari cyo kuri comment. Subscribe iki nicyo gihe.